Nokufuya umuntu okufika kulelizwe umalema phela kuyena wakulelizwe inzalo yakhe imvelaphi yakhe akuyona yakulelizwe umalema uzwazi ukukhulela kulelizwe ekubeni abazali bakhe kungabona bakulelizwe lokhu nje akukhulumayo umalema kubufakazi bokuthi kuyingozi kangakanani ukufuya ingane yomuntu okufika kulelizwe ngoba lento ayikhulumayo uyikhulunyiswa ukuthi yena ucabangela imvelaphi yakhe akacabangeli lelizwe akekho umholi ofuna amavoti ase South Africa ongakhathazekile ngodaba labantu bokufika lezi ingane zabantu ezigcwele lapha ko Hillbrow ezigcwele lapha ko Uville ezigcwele khona la ko Bramfish eziphelayo ngama drugs uthini ngazi ko Alexander hambe Alex uyobuka ingane zabantu ukuthi zinjani ingane zamadoda akanandaba nalokho unendaba nomuntu waseZimbabwe unendaba nomuntu waseNigeria akanandaba nomuntu wase South Africa so mina kungethusi ngiyaqala ukubuzwa kodwa kungethusi ke uma kuvela kumalema ngoba umalema ngiyazi ukuthi enye izinto eziyinkinga empilweni yakhe ukuthi ubaba akazabe naye so into yokubaluleka kwezwe akakwazi uwazi ukubaluleka kwezwe ngokwengxoxo zepolitiki nezinto ezikhulunywa ngokwepolitiki ukube abantu abasebenza ipolitiki izwe balithanda ngempela ngabe izwe kade lalungu ngabe kade umhlaba wabuyela kubantu lokhu ukuthi balithanda izwe nokuthi balwelizwe kusemlonyeni ku akukho ezenzweni thina sikwazile ngeminyaka emibili sikwazile ukuthi sihambise abantu abaningi abedlula abantu abahanjiswa uHome Affairs nabantu ababoshwayo ngeminyaka emibili so kwenzeka kanjani ukuthi thina singabantu phakathi singenayo ngisho ibudget sikwazi ukwenza into enkulu kangaka so mina ngiyamxolela loyo ngoba vele uye ejele ngoDisemba manje vele ufuna ukuhamba nami ufuna ukuhlala nami ejele kushuthi ke bomfuna ucele kupresident amzameke angibophele ukuthi ke ngiyohlala naye lapha sixoxe ukuthi awunkokheli awusekunjalo uyabo akungethusi lokho ngoba vele umuntu ngisho ukuthi uyamlalela uyambotha umuntu osegive uphile uthi uyabenyanya belungu ukuthi ingane zakhe ifunda nabelungu uthi uyabanyanya belungu ufuna ukuthatha umhlaba kodwa yena uhlala endlini yomlungu uthi uyabenyanya belungu uthi akuvulwa amabhoda kodwa ubiye ngodonga wena ongakwazi ukubona ngaphakathi kulona akuyona ni contradiction le uthi abantu aba-own ama-industries kodwa abalandeli be-EFF abanalutho naba sinabo la eBramfish njengamanje bayahlupheka bahlushwa ngamakuthi ukuthi basatshiswa ngamakuthi ukuthi yena uthi aba-own ama-industries uwa-ona kuphi la ama-industries yena ngoba uye yedwa owakwazi ukuyithathela imali lapha ayeyithatha khona so kakusethusi thina lokho sicela ukuthi siqhubeke nomsebenzi uma lufika lolo suku ama-South Africans ayodecide ukuthi enza njani mina nje mhla kuthi kuboshwa mina ilapho engiyobona khona ama-South Africans yini ayimele ngoba akukho lapho engingaphula khona umthetho Indeed is breaking. Julius Dr. Mkhwanazi, the embattled and suspended Deputy Chief of Police of Ekurhuleni, has been served with a warrant of arrest. Our sources within the IPID are actually telling us that he is being arrested as we are speaking to you now. We are told that he will be taken to the Germiston police station where he